So, hello guys. I'm outside again. So, mag-unwind na po ko. Gawa sa bugog apartment. As you guys notice, naka-sanay ko. Naka-winter coat. Um, thick clothes kay for some reason, nagtugnaw na po ang Korea. Maski nag-March na or like, ato nag-spring. So, ang atuan din na to karon is matutag outlet. Doon lang diri, mga 20 minutes away siguro. And mag-taxi na siguro ko karon kay gikapoy ko. So, let's go. Now I'm trying to book a taxi. So, magulat sa ta. Hopefully na yung makuha sa to. 네, 감사합니다. 안녕하세요. We're here na sa Lotte Premium Outlets. So, for now, siguro mag-walk around sa ta. Hopefully, yung mga cheap stuff there. Hopefully, we could find some good deals. Kano na po? Nah, not today. Tugnaw jud karon kay kusog kay ang hangin. May lang jud nagsuot ko coat. Kung dili kay kirig jud ko. Choy. Dagan tag gwapo dito, pero taas kaya pila sa check-out. Siguro tatong oras dito sa pagpila pa lang, so makita ang taglaing stores. Nalis na ito itong pag-una plug sa Nike. Not bad. They got Honda merch here. Nice. I'm here now sa Uniqlo. Sigdrin lang ko buy of some things. Makita sa ako sa kung saan kailangan or gusto. Di ba ang uso karon kay kanang mga baggy, mga loose fit. So, mo daw to ako i-try. May tatag mga kaingato. Tawag na to if mag-fit sa to well. You got the John Cena in here. Cute. Try na i-fit ng mga akong gipangkuha. Unta sakto siya sa kuha. So let's see. So wala na ako nag-video inside the fitting room kay grabe nila ka-busy dito. Taas kay ang pila pod. So
Yan lang ko nagpa-video-video para way samok. Pero so far, okay man ang mga fit sa tanan. Mag-try na ta mag-check out. Hopefully, dili kay taas ang pila. Done? 비닐은 저희가 따로 나갈 수 있는 비닐이 없어가지고 Thank you. Matag check out. Hulba kayo kay tong counter na to dahil para nasa kanang tax-free. And wala ko'y passport na dala, so may gaya na remember na ko na ako'y picture sa akong passport. So, kaya naka-check out na dito na counter. So, we were safe. Nagalingkod lang ko. Pabugnaw lang. Kay nako sa sulod sa sa ilang indoor section. Tapos init man niya, naka-winter jacket ko. So karon nagpabugnaw sa ako. Nasad ko kay nawala doon akong favorite na apple pie store diri. Ambot asa sila ni adto. They have one of the best apple pies that I've ever tried. Isa to sa mga things na akong gina-expect. I mean, gina-look forward if maadto ko diri, pero karon wala na sila. So, marag nasad ko gamay. Supporting my guys from afar. At the win, boys. Now, I'll walk around more. Wala na lang ko ni kaon kay nasad ko. Mag-hunger strike na lang ko kay nawala to ang favorite apple pie store. Joke lang. Kodak, one of my favorite stores there sa Korea. If I'm not mistaken, di lang ata sila located. I mean, not located. Di lang sila na store sa Korea na kanang with clothes, hats, like apparel. I'm not sure, correct me if I'm wrong, pero from what I know, yeah. Now, it's time to go home. I think man ako ang tuyo diri sa outlet. And di na mo sure ko ganan mo gasto na. So, yeah. Let's go home. 안녕하세요. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕하세요. Nakabike na tag apartment complex. Naisip din ako mag-atog convenience store, so ubanan na lang po ko ninyo. Taon ng taon sa inaa sa mga convenience stores sa Korea. And siguro unya po, I'll show you guys my apartment. Quick lang, pero first ako sang limpyuhon kay hugaw kay my apartment. Very messy. So, yep, I'll bring this up first, then ato tag convenience store. Nasa yung mga protein drinks. 40 grams of protein. Crazy. Like if kailangan mo protein, ato lang ang convenience store, pagka protein shake ata or protein drink. Also, nasa like chicken breast na naka-vacuum sealed. Siguro para sa salad. Fire. Kung makakita mo ni, i-try ninyo. Promise. Tapos ulit kaning mga sausage. First time na ako nakita sa isa ka K-drama. Na-try na ko siya. Okay naman.
Not bad. Nagabali ako sila sa dre rice sa convenience store. Rice. More microwavable rice. Kaya lang mga selection of ramen noodles. Ramyun pa kung tawag nila. Ano yung favorite? Oh, Shin Black. Dami. Sa chips naman, kami ako number 1. Masyad ka ng V-cut pero di siya asalang as V-cut. So, lami. Kaya naman masyad oishi prawn crackers but not as salty. Subtle lang ang taste niya. Pero nagya pa yung shrimp flavor. Ilang mga ready-to-eat meals. Sandwich. So, magkuha tag stuff na to ang palit. Bag, please. 오케이. 감사합니다. Thank you. 안녕하세요. So, nakapalit tag mga goods. Now, let's head back up sa apartment. Then, ipakita na akong apartment sa inyo. Pero ipakita na ko na nagalimpyo ko. Para syempre, makita po ninyo ba na responsible ko. Naga-clean po ko sa own space. So, I'll see you up there. Time to clean. So, naman taglimpyo. So, karon I'll give you guys a tour sa apartment. So, first, kaniya tong living room. Natay couch. Natay TV. And, napo ko ay PS5 dre. I've been here since June, so medyo dugay-dugay. So, need yun ako, pampa-unwind kasi naradri sa balay. Next, more kanitong balcony. Hindi may nagasampay. Then, yung store ako mga boxes.
Yeah, tugnaw dre, lalo na pag winter. So, need siya murag kaning sliding door para medyo insulated ang sulod. This room we're not gonna open kasi it's full of my um frequently used clothes, mga ginagamit na ako sa, when we go to road trips, sa mga like practices, games. Wala siya naka-fold kayo. Kuha na ako butang sa bag, para wala na too much work. And dapat na ginasampay ang mga uban akong clothes after na mag laundry. Next is our bedroom. So, yeah, dito ko nag-sleep. May cabinet. Akong mga bags sa taas. Akong mga jacket. Yeah, that's basically its own bedroom. Next, we got the counter, the sink. We got microwave here, toaster, electric kettle. Pwede akong speaker. If ninog, like music dali. Sink. Mga plates, stove if I need to cook something. Here's our dining table. Nadi atong snacks, atong chips. Itong bago na ito pala sa convenience store kani. We got some Smuckers. Goober. We got some peanut butter there. Atong whey protein for our supplements. Our favorite cereal today, I think this is blueberry almond granola. Ano pa? This is an extra room. Basically 3 bedrooms. This is 1, 2, 3. So medyo dako ang gi-provide sa ato na room. So dili na ako ginabutan akong mga suitcases. Dili ko nagsampay og if mapuno tong sampayan sa other room, hindi ko nakasampay. Na yung mga paper bags dito. Another cabinet here. And lastly is this place. Washing machine, where I do my laundry, of course. And a refrigerator. So yeah, that's basically it. Kanya tong apartment. I'm very blessed na, gitagaan ko ingani ka nice, ingani ka spacious na apartment. It could very well cater me and my family if ever they go here. I got 3 bedrooms and, if ever na pa other guests, very, very useful. So I'm very thankful sa Hyundai Mobis organization, Hyundai Mobis Basketball, for giving me this space. I'm very grateful to all of you guys. So yeah, I guess that's it for now. Thank you for spending time with me sa akong off day. So yeah, I think it's time for me to relax now, spend time for myself, go play some video games, watch some videos, watch some TV, do some work, just to relax before I get back to the grind tomorrow. So yeah, I guess that's it for now, guys. Salamat sa pagtanaw. See you guys on the next one.